sizde göz tiyünü бар ekendigi, же болсо şu kara duanın бар ekendini kantip bilse bolot dese, misalsa Falak suresi var turabı. Kul a'udhu rabbil falak min şerri ma halak ve min şerri ghasiqin idha vaqab ve min şerri neffathati fi luqad ve min şerri hasidin hasad. Buna uşunu kıbılanı qarab oturup alıp daharat alıp alıp anan keyin o'sha hasidinde hasad degan жерге kelgende o'sha hasidinde hasad deb qo'lga tespeni qarmoq olib ele misolsa shuni 100 же болбосо bir 200 жолго чейин hasidinde hasad desең misolsa qusab turgan qusqun kelip баштаса demek sende katуу bir жана көз тийген белгиси болот. Эгерде көзүңөн жаш чыгып баштаса, gözüne жаш чыгып баштаган болсо, demek subhanallah sende мында көздө жаш чыкканда ачуу болуп чыгышы мүмкүн да, ачуу. Munda bir gözün organda çıkışı mümkün. Oşun içinde hasat boluşu mümkün. Göre albastık. Eğer de denen ısıp çıkıp durgan bolsa, demek sıyıkırdın kara duanın belgisi var dep aytıp koyabız. Jönөкөй эле метод бекен. Оңойлуу любой кардылар, şu oturup turup эле өзүң tekşерип койсоң болот.